bwa nyuma y'abatura b'emiruka eshatu ogwansika Bwengure hamwe na Cyandahi okuhandikira district kwebahereza amaizi ga tapu ebaruheje kongezibwayo ministry y'amaizi n'obuhangwa kandi bagigarukiremu bari kubasindikira za pipe eziratambuza amaizi ga kilomita 7 omu miruka egi kandi tukashanga icyo mugisha murungi akakiko katine nshonga karamuna honorable Loida owatekinjiro n'enshonga ejo akongera kuta omukona barhetu ahiri akagitwaro ministry kurobenga pipe sabo abantu bitu ntwenda kumusima munonga ntwenda kusima na efforts zona n'abatwatire mbona kandi tutewe kusima government y'icyo ya Uganda mwene ntuza kushitama ahubwo ndudenga gukora nkatimu abataka abaturaze kuhereza amizago ni mu mugere ebimwatamo uko kutimba mfurege n'ibindi rero government yaturetire impira twadanise tugere amezi gatuyambe umukoro gwo kwakira insheke z'amezi gubera hambugaze gomborra yakagonje kandi gukurirwe RDC wambarra imekatera turi y'abagenyi uzukwasize chairman we gomborra hamwe n'urukurre by'amezi ahabwa district yambarra nintwaro mu gishogu okukwasa pipe senzizi ezikuza kusavinga ecyaro cya Nsika Bwengure na Cyandahi kumaraho kilomita mushanju necweka kandi nyamutwakomeza mwaho twena tuteba tutomugore mahata mufite mwangwara district yitu nebiryachi nebiryachi so ekikoro munonga noreba ebyo byaza kuzaho muri Kagongi imwe bari yaha muri Kagongi mwarebera project ejo ya amizi gabasa kikabazi Loida tuyino mujuno mumbaye bembereze baruheji ariko gitwaro ministry higira abanyakagonji okureberera kurunja amizaga no kwerinda oburwire nyiwe nko mushaho nimbaterero muranga nimboreka ngo ekintu cyo kwerinda oburwire nikikuru munonga wo tarwire no savinga sente zawe kandi ogumuye namani agokora emirimo yo twe twabasa kutunga these pipes. Let me hope these pipes are not going to lie in the bush zikabura kukorwa zikakompletinga intention igomborra yakagonje inemeruka mukaga eri mu Kibingo Cyandahi Ngango Nsika hamwe na Bwengure gasha kwa Aidan Bataringaya.